Sure Luqman Mekke'de nazil bo'lgan 34 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Eng shafqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Bu hikmetlik kitapning oyatlaridir. Hudan ve rahmeten lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. O ta'dil erkan bilen namaz okuyduğun, Allah'ın rızasını tileş yüzüdün köngül azadlığı bilen zakat berdiğin ve ahiretke cezmen işinidiğin, yaxşı iş kılgıcı kişilerge hidayettir ve rahmettir. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Aşıla yani yukarı sübetlerge kişiler Rabbinin doğru yoluda boğuçuladır. Yani şula maksatki erişkiçilerdir. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Bazı kişiler bilimsizlikten insanlarını Allah'ın yolundan azdırış için behude geplerini yani müzika, nakşa qatarlıqlarını setip alıdı ve Allah'ın yolunu meskır kılıdı. En şula xor kılgıcı azapkı düçar buludu. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Eğer onunla bizden ayetlerimiz yani Kur'an ayetleri okup verilse, goya onu anlamagandek, iki kuluqi eğirleşip kalgandek, Allah'ın ayetlerine kulak selişten tekebburluk bilen yüz öğriydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onunla qattiq azap bilen hoş haber bergin. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Şübhisiz ki iman etganlar ve yaxşı amellerini qilganlar nazu nimetlik cennetlerge kirdi. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. O cennetlerde ula mengü kalıdı. Bu Allah'ın rast vədisidir. Allah vədisi xilaf qılmaydı. Allah mutlaq galiptir, hikmet bilen iş qılğıcıdır. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Allah asmanlarını türüksüz yarattı ki, sizler onu körüp duruvatsızlar. Yer tevrep sizlerini hatırcamsız kılmasın dep, yerde tağlarını ornattı. Zımında türlük candarlarını tarattı. Bulutun yağmur suyunu düşürüp, onun bilen zımında türlük paydılık ösümlüklerini östürdük. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Mana bula Allah'ın mahlukatıdır. Mana göz tüp berinler ki,
Allah'tan başka mabudlarınla zadı nimelerni yarattı? Belki zalimler op-oçuk gumrahlıktadır. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Biz Luqman'a hakikaten hikmet ata kıldık. Onunla aytdık ki, Allah'a şükür kıygın. Kimiki şükür kılıdiken öz üçün kıygan boludu. Kimiki küfürlük kılıdiken şübhisiz ki Allah bendilerden bir hacettir. Medhiyege layıktır. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Öz vaqtida Luqman oğluğa nasihat qilib, "Ey oğulçuqum, Allah'a şirik keltirmegin. Şirik keltirish haqiqatan çoğ zulümdür," dedi. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. İnsanni ata-anasıga yaxşılık qilishga buyurdik. Anası onu qo'sig'ida üstüge acizlik bilan ko'tirdi. 2 yilda onu emcekten ayırdı. Ey insan, bana ve ata-ananga şükür qilgin. Ahir qaytadigan joy mening dergahimdir. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Eğer ata-anan seni sen bilmeydiğin nersini ona şirik keltirishga zorlasa, ulağa itaat qilmagin. Ulağa dünyada yaxshi muomalada bo'lgin. Ya'ni diningga ziyon yetmaydigan asosda yaxshilik qilgin. Bana taat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Ondan mening dergahimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman aytdi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichichaqliq narsa bo'lib, o uyul taşning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, ya osmonlarning qidida, ya zaminning ostida bo'lsa-mu, Alloh uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Alloh haqiqatan inchki kuzatkichidir, hammadan xabardardir." يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ey o'g'ilchiqim, namozni vaqtida ta'dil arkan bilan o'qigin. Kishilarni yaxshilikqa buyurgin, yomonlikdan to'sqin. Sana yetgan kulpatlarga sabr qilgin. Chunki haqiqatga da'vat qilguvchi aziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilish uchun iroda tiklashga tegishlik ishlardandir. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Kishilardan mensitmaslik bilan yuz o'rmagin. Ziminda g'adiyib mangmagin. Allah haqiqatan hakavur
o'zini cho'ng tutquchilarni yaxshi ko'rmaydi. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. O'ttirhal mang'in, ovozingni pastlatgin. Ovozlarning eng zerikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كتاب منير. Bilmemsizlar Allah osmonlardagi va zimindagi hammani sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni sizlarning foydalanishinglarga muvofiqlashtirib berdi. Sizlarga oshkora va yo'shurun, ya'ni moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurliq kitobsiz holda Alloh haqida jidallashadi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Eğer ularga Allah nazil qilganga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga ergishimiz deydi. Şeytan ularni davzax azobiga chaqirgan tursa, ular yanala ota-bobolarining diniga ergishamdi. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Yaxshi ish qilg'uchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Kimiki kafir bo'ladigan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Allah haqiqatan ularning dillardagini bilib turguchidir. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. Ularni dunyodan ozgina muddat bahramand qilamiz. Ondan ularni qattiq azobga, ya'ni azobni tetishga majburlaymiz. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Eğer sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Aytqinki, jami hamd sana Allohga xosdir. Belki ularning to'lisi uqmaydi. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Allah haqiqatan maxluqotidan va ularning ibodatidan, jumladan ahli jahondan behojatdir. Madhiyaga loyiqdir. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Eğer yeryüzündeki daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz suyi
siya bo'lgan, onunğa yana 7 dengizning siyasi qo'shilgan taqdirdimi Allohning so'zlarini yezib tugatkili bo'lmaydi. Allah haqiqatan mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. Ey insanlar! Sizlerning dastlabda yaratılışinglar, o'lgandan keyin terildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning terildirilishiga o'xshashdir. Allah haqiqatan hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Allah'ın keçini kündüzge ve kündüzni keçigi kirgizdiganligini, gün bilen ayni boysundurdiganligini görmemsen? Gün bilen ayning her biri muayyen muddet, yani kıyametkice öz pellikide seyir kılıdı. Allah sizlerning qilmishinglardan to'liq xabardardir. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Bu şunun üçün ki Allah haqdır. Ularning Allah'ını koyup ibadet kılganları batıldır. Allah alidir, büyüktür. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Görmemsen ki kimilerinin Allah'ın merhameti bilen denizde yürüyüşü Allah'ın sizlerge öz kudretinin bir kısım delillerini közetiş üçündür. Bunun da her bir sabır kılgıcı, şükür kılgıcı üçün hakikaten çok deliller var. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Denizde ulanı tağladek dolqunla oruvagan çağda ular kamali ihlas bilen Allah'a iltica kılıdı. Allah ulanı deniz xatarlarından qutuldurup quruqliq çıkargan çağda ulanın bazısı toğru yolda boludu. Bizning ayetlerimizni faqat xiyonatkor, yani Allah'ın nimetlerinden tanıgan adamlar inkar kılıdı. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ey insanlar! Rabbinlarga buyruklarını orundaş, meni qilgan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi. Balamu atasiga asqatmaydi. Haqiqatan Allohning va'dasi haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi oldimisin. Şeytanning sizlarni Allohning apusining kengligi bilan oldishiga yo'l qo'ymanglar.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachchidandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamchikmi, baxtlikmi, baxtsizmi, Alloh biladi. Hech odam ata nimalarni qiladiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ladiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qiladiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilib turg'uchidir, hammadan to'liq xabardordir.